Assalamu alaikum. Tuğanlar, dostlar, bugün Iris Brachka'nın özdük bayramı tuğulgan günü eken. Oşonun urmatına şunday olgon buketleribizdi, daynamaz, torttordu zakaz kıldı. Apası Arzu Kanjege kutuktagаны Allah'a çek şükürler deyt. Şunday darajaga jetkizdi apam. Meni çoğoyttu, östürdü dep. Barıp kutuktayız, biz menen çoğolgula. Arzu Kanjege'nin Ece'nin emotsaсын görüyoruz. Dostlar, biz menen çoğolgula. Kalkalay merim jamalın qarız biz. Dostlar, biz geldik Ece'nin uyuna. Biz menen çoğolgula. Emotsaсын çoğol görüyoruz. Arzu Kanjege kандай? Жақсы ма? Денсаулығыңыз жақсы ма? Анан кетем. Неме едin? Iris'tin tuğulgan günü eken. Bugün. Benim tuğulgan günüm, apamdın tuğulgan günü aka barıp men atıma kutuktap koyam dep. Şunday olgan. Iris belek. Iris Mamat. Şunday. Ha, buna kalma. Şunday olgan torttordu. Namaz şunday, jay namaz nemelerdi beribizdi. Mana jay namazın yanızda. Eke taş son. Hazır. Жақсы жерден келін Amin. алайын. Силердің дағы іштеріңер оңынан келіп, қалпақ найраның менен саңа сенің дағы. Amin. Найраның менен рахмат қызым. Өміріңер ұзын болсын, ушинтип ат келгениңерге. Жолдорыңар ачык болсын, мәртебеңер көтөрүлүп, жүзүңөр жарык болсын, иштериңер алдыга жүрө берсин, клиенттериңер көбөйө берсин. Балам менен өмүр ұзын болсын. Рахмат балам.